abal tawasi tumanud di pinasuat di John. Ditimpuni nopo nga ibos. Ibos nopo nga miyampay do kinayngan. Iboos nopo nga kinayngan. Miyampay sido do kinayngan titimpuun. Nadat iyo nuno po maza tisido. Aisoy do iso do nadati nung okon no komaza disido. Ino po nadati do disido nga koposizon. Koposizon ini navaw do tuhun ngavi. Ino po ni navaw nga tumitiw ito tuvong. Au inakabaga di o kotuvangan. Ibos duminadi do tuhun. Minagigizon ni sido Rapoy nga mong latokow nakito latokow ikabontugan daw. Ikabontugan inotoy mo daw mantad di tama. Do sa bagi do tanak tontoy soon di tama. I come to declare the decree. Hazan no kabuntugan na kinaingan tama. Grasya di Tuhan Jesus Kristus. Nogi pitimungan di Spiritu Sancti miyampay di diaw. O ito binay kong avi di Kristus. Mega di binasa to ko di tinu. Itih na po nga iabal tabasi isinuat di John tayo Johannes sanguhun man ta di makikia di napihi di Tuhan Jesus miyampayo Spiritus Sancti di sido na minunuat da abal tabasi iti kadi sido do tuminimpu minunuat ditimpun ina po nga ibos na po nga miyampay da kinaingan. Ibos na po nga kinaingan. Haleluya. Ibos na po nga kinaingan. Kamuzon kinaingan na po nga ibos. Itimpuni nga ibos. Dadi nung basaon to ko bago iti nga naintutunan nito ko do pinabos di John do iti na po bos iti nga duminadi do tuhun. Nakayo to ko do nga na po di bos usong yan do kadadi do tuhun nga ituan Jesus i Kristus. Kamuzon i Jesus Kristus na po nga itanak do kinaingan katapi nogi ibos do kinaingan. Imiyampay da kinaingan tama. Umibos iti nga kinoingan nogi. Kotumbazan na po datun Kristiyan. Ito totopot nga otumbazan zo matumbazan zo toko tumano do ko tahangan da Bible do kinaingan na po nga iso nga kinaingan na po
nga papointahang daytoy persona kamay di. True in God. Iso iyo kinoyngan nga tahu o persona daw. Kung may so, persona kung may so, no po nga ikinayngan tama. Persona kung maduvo, no po nga ikinayngan tanak tay kay Jesus Christus. Persona katahu na po nga ikinayngan i Spiritus Sancti. Tay ko husod o tohidang. Husod o tosundo. Amen. Nga itino ipinobos ni John na itido itimpo na po ngay boss. Boss na po kamozon iti nga i oho di ongo na toko. Boss na po kamozon nga i oho di oswatan o intutunan na toko. Nung day kadazan nga boss to kadazan. Kinayngan no po nga akon ko ikinayngan di aw mo boss. O tumbazan zo lo kinayngan iminamango no taba ng tana no po ay kinayngan di tomoy mo do mo boss. O boss no po daw diti nga boss no katapatan. O boss no po daw diti nga oho ihumabus man ta do kinayngan. Paingko di giya nung paingkodoit o sosonghun. Sundong ipamahat do paintimbang ta paingkakat isi do doid. Do vino tay ka do guvang no do paingkodoit tay ka paimizo nga aw koy kongo tay ka aw koy may kointutun. Aw koy dati koy ho. Nung paingkodoit ta kay paimiso. Ngay kinayngan na po nga tamay mo domintahang. Iso na po ilahan na po paintahang nga mantad di oho di ongo do toko. Boss di olotian do toko. Iti na pinobos date boss kay so ditido itimpuni na po nga boss. I-boss na po nga miyampay do kinayngan. Mi boss na po nga kinoyngan. Kamuson iti na po boss iti nga kinayngan sondi. Kain tutunay to ko day boss na po iti nga i Jesus Christus. Iduminadi ra tuhon. Payhon ko Dios tototopot. O gumu ikajalan i mga kuno Kristiyano gi. Nga aw kanu ziho mo noy mo mga kun day boss na po iti nga kinayngan. Tay kaawzi ho kanu do manay mo o matumazan day Tuan Jesus na po nga ibos. Iduminadi do tuhon. Ituan Jesus na po nga ikinoyngan. Ipunganan do kinayngan tanak. Kivan nagiti ho di aw kalati o nukamozon na tanak do kinayngan. Nitungan na po di ho tanak na po do kinayngan. Nga itama minanan savo da tondo kamay di. Aw ito binay ko nga vi. Kamozon na po di sido da tanak na kinayngan iti na tumanud ay pangajal ng tototapot nga kamozon na po da tanak na kinayngan nga mantad do kinayngan no susuh mantad da kinayngan ipun iguvas tinimpunon mantad do kinayngan iti no kamozon na tanak do kinayngan kada ko pamikil miya kadi pamikilan na tuhon na tanak na pa nga misti no susu sasabap na do pinisavaan do songhun kusay tondo kibadi do tanak iti na po kaintahangan iti nga mantadi tuminimpun minonodo ikinayngan tama do tuhon tondo isay ga tuhon kumayso itinodor kinayngan kumayso na po nga ipunganan takol si Adam, kino? Tondo nanuh mantad do kusay at tuhang dayti kamay di. Panong topit. Ipinunganan day Iva kamay di. Ziyakyaki do takaw di kumayso nagi. Ivinangon ng tinodo do kinayngan si Adam si Iva. Paingko. Nasusu
Teko nadadi si Adam. Sa sabab na kudok kisawo kinaingan, om na susuli si Adam, awi. Tumanud na po, to binobos, doy Bible nga, minangan todo si Adam mantad do tana, mantad bubuk do tana, mantad do hagit do tana ka. Om sugyay no, puak bahay no di sido di sunduh daw, isunduvan daw, suminuang di titinan, di titana, ay hagit kamay diom kada di no do tuhun ka. Ang punganay di do i Adam. Tepat kina? Komozon na po diti nga akon ko na dadi si Adam di pinyomungan do songhun kusayam tondu misasawa okon. Ingka nagi tondo ipinunganan da Eva. Paingkuwag yan na susu iti tondo. Tumanud na po di pinasuat da Bible nga nanu do kinaingan mantad do tobik law ituhang di panong tobik di Adam kamay di. Kada di hino do songhun tondo kamay di. Komozon okon ko no susu si Eva sabab no do kiva no kusayom tondo misasavo o minoguntizan. Awi, si Adam ay so hino tama ang tina daw. Si Eva ay so tama ang tina daw. Kadang mabikil to ko, mistik kiva tina to ko. Otopot. Mistik kiva na tama to ko, otopot. Katapi si Adam ay so hino tama ang tina na tuhun. Si Eva no susu, okon ko kukuwasan no pinisasavan no tondo kusayan tondo no tuhun. Ino po ang ay kuwasa na minamangon. Komozon do mositi no mamikil ko okon ko na po mamikil to ko makay do logic siyo kaya. Nga misti do kayo to ko do kinaingan no po nga iminamangon di kanu do monodo di tapyumanan to ko di au anu monodo tay kekuatan tay kekuasaan na tuhun. Ito ang Jesus. Sundungi po ma doon susu mantad di Maria kamay di nga minobos itasab Gabriel kuma di Maria do Espiritu Sancti may imoy tokop diaw osusuh may isang huntanak ang punganan numay di Jesus kamay di. Sabab itondo Maria na ipinihi no kinaingan tom pinasuat ng the Bible do ingka no. O kani ko komozon do au kanu ikinaingan do dumadi do tuhun do miagad isi do paingko isi do minanda di Adam kino nga minan do kinaingan do dizo minaganu do tinan do songhun tuhun ipunganan day Jesus no moy do papaintahang isi do kakuasaan daw do oko ni kakuasa do kusay siyo kyo oko ni ko hinso do kusay inakadadi di Tuhan Jesus komozon na padidi nga ikuasa do Espiritu Sancti kinaingan do Espiritu Sancti minaganu isi do tinan do tuhun kinaingan minaganu do tinan do tuhun dominadi do tuhun o kinaingan tanak imantad do kinaingan inosusu mantad do kinaingan miagano gidi Adam imantad do kinaingan inosusu mantad do kinaingan okon ko mantad yama dina kiva dama ima di Adam aiso nadadi sido di mantad bubuk do tanak nadadi sido mantad do hagit kamay di komozon na po di nga minali Espiritu Sancti onu ihagit ibubuk dinadi daw do tonsih pinasuang daw do tizan paganakan ni Maria okon ko kuasa te kegamut te tonsih mantado kusay okon Espiritu Sancti no ikuasa daw to sundu demi nanadi pinapesuang do tizan na paganakan ni Maria nadadi do tonsih no ipinunganan do Tuhan Jesus Kristus. Iti no kapayhan ko Diyosu kajalan ko Diyosu no ko tu binobos di John lo itimpun no po ngay bos no po ngay may pay do kinengan ibos no po nga kinengan.
Tu agumu otoko do bay no i au kotay mo. I Jesus i profeta no po kamay di. Otopot. I Jesus i Messiah. I mononobus otopot. I Jesus i tanak na tuhun otopot. I Jesus i domba na kinengan otopot. Ay Jesus no gi i boss. I dominati do tuhun. I kinaingan sondi. I minagano do tonsi. Om dominati do tuhun. Om nasusu. Do'y pamugunan. Okon ko sabab. Do kuasa. Do kusay. Om pinisasabaan. Nga sabab do Spiritu Sancti. Iti na ikaintahangan ko Diyos kumayso iti. Do itimpuni na po ngay boss. Day boss do Greek na pati nga logos. Logos. Boss. Logos. Logos na pakamazon nga ipoinsuat. Written word. Siya da Anglis ka. Boss ipoinsuat. Iabasa na to ko. Iayhan na ko. Ibos na po nga miyampay da kinaingan. O mi boss na po nga kinaingan. Miyampay isido da kinaingan itimpuni. Na dadi o nuno po maza di sido. Ay soy do iso do na dadi nung okon ko maza di sido. Nuno po na dadi maza di boss. Na dadi maza di Tuhan Jesus. Iminamangon na tawa ng tana. Ibuhan, tadaw, tana. Ibunga, kazu. Teko ono na po ito kito no. Lay minority nga vinangun no kinaingan ipunganan no bos no kinaingan. Kinaingan tana. Bos no kinaingan ng kadadina. Kaintahang no kahom. Intahang no. Adadi no ababangkam. Ababangi. Amazon i Jesus Christus ibos no kinaingan itimpuni minamangon tatawan om tana. Iti na ikatapatan to binos the Bible iti. Om kadaw do na dadi nununo pamaza di om aisoy do iso na dadi nuokon ko maza di Tuhan Jesus ka. Ina sabab do katama zo do mamaait o mamungan day Jesus Christus na mga Tuhan ko. Isambaon ko. Iginovon, ipantangon ko. O susa, o magumutuhon ako kalati iti katapatan, o kaintahangan iti. Nga iti na ipaimpos the Bible, sinuatan ni John, taymon to ko taymo no Diyosu. Day Tuhan Jesus na po, nga ipersona kumadufo, ipunganan no boss. Boss o kinaingan. Iduminati do tuhun. Inokito to ko. O miminamangon. Ikinaingan do tawa ng tanan. Amen. Iti no kamazon ko do tahu persona iti. Pamitanan ko na po Diyosu nga miyaga kay tontahu may dinasak ya. Mano na po kokibo itong tahu di. O kitonu do kiba do tahu mega kay kasusuwazo rin tantahu. Kumayso na pa ngay kuhit daw. Kuhit o tantahu. Kumaduvo na po nga itonsi daw itapuak kamay di. Kumatahu itatanga na po daw nga hisow. Hisow to tantahu di. O hisow o puak kiba da kuhit daw. Nga piyo itantahu. Isoi. Nga isuang na po itantahu di nga kiba da tahu o mga kay substance kamay di. Ihisaw daw, teka yok, itonsi daw itapuak, o may kuhit daw. No iduon no na pa'y kuhit, pampunganan no tantahui, aw naganap. O no iduon no na pa'y hisaw daw, hisaw do tantahu, ahuon no itonsi tapuak, o may kuhit nga, aw naganap. Aw ko kano mamungan ni do tantahu.
numamungan ko na po na tahu iso kamay di nga misti iti tahu kawo na point sokot di ikuhit iton si tapuak hiso na tahu kano ko naging mabos na iti na tahu na iso kinaingan nga ingka nagi no iduon no itama kinaingan tanak kinaingan Espiritu Santo nga awyo gonop pungan na kinaingan tahu na ko kinaingan tahu na ko o kavoro ton tahu aw iso no ton tahu nga tahu ipainsuang na pungan na tahu na ko kinaingan aw iso yo kinaingan nga tahu ipersona daw kinaingan tama aw miyaga da kinaingan tanak aw miyaga da kinaingan da Espiritu Santo ikuhit na ton tahu aw miyaga da tonsil tapuak na ton tahu tonsil tapuak na ton tahu aw miyaga da tahiso na ton tahu magisuway-suway nga dumadi na po na iso ton tahu nga mositi na tahu kawoy ti miso kiningan tama kiningan tanak kiningan Espiritu Santo nga ingkah nagi ina sabab na tuhon nga dinadi do itahu nagi persona kaulalaho ikiva do kaduduvo itinodo do kinengan nunuan na sunduvan tay ko soul nga paingizon na itinan tokaw na pa nga dinadi miyagah ko so di kaulalaho do kinengan to kiva do sunduvan na tokaw kiva do tinan na tokaw nga iso ito ko ikaduduvo nunuan na sunduvan paingizon day tinan o ganop na padatos taon atos wangapod nga ititinan matay humoing nga paimpasi o kaduduvo sunduvan dotoko ang tumobong na kinaingan tay ko misod umanta na kinaingan kazan kumadi Yesu kapisomoy bago toko doy subay tadaw katawadan